ntabwo nzi ikintu ugiye gukora nta nubwo nkitayeho gusa ndashaka kugaruka i Kigali imbaho zishaka zose nzazumva ari ukuri wanjye mu rugo How? Njyewe nagira amahirwe nk'aya ngaya kweri. Ubusubuzima bwose nabayeho nunanjye Imana iranyibutse bwa rimwe. Abanyarwanda nibo bavuga ngo Imana igukereza ibishaka kurinda kubyigana kagukubita akarifite kawe yenyine witoresha. Sinabona nk'ibi ngibi turabyita gute? Ihari ifitiye Imana nyine. Urabona umwana ngo araza akabona ukuntu mbayeho ariko nkabona nta kintu na kimwe na gito yabimubwiye. Iriya nari narabikubwiye ariko nyine nuko namujigirira inama sebuja. Warabimbwiye shaje do, warabimbwiye kabisa. Ubu ndageraho shaje do, ubu ndagiye. Ugiye amagana he? Ngiye i Kigali gusaba imbabazi niba Kate yantegetse. Ubu rero urashaka kugenda ugurisha indi nka? Komera rero. Tate. Nukuri niba hari uburyo wabara Tate umubarire pe kandi waranakoze cyane. yakoze gute Tate buriya yakuze nta muntu umukunda. Tate buriya ukumara ntabwo uzana ababyeyi be bari. Tate yarezwe n'abantu bamutoraguye ku muhanda ajya amaze kugira imyaka 5 atangiye kumukoresha imirimo yo mu rugo. Abo bantu bamufata nk'umukozi wabo wo mu rugo nta muntu umuvugisha. Yashaka no kugira abagira inshuti ntibikunde kuko bose baramuhezaga. Tate yakuze muri ubwo buzima. Akura muri ubwo buzima nta muntu umwitayeho cyangwa umukunda. Gusa muri uko kubaho gutyo byatumye ashugurika buri Kumureba ko yafite high school. Tate yaje gushaka imwe arayorora. Niho yavuyemo ziriya zose. Kuko buriya Tate kujyanye n'ubwenge n'umuhanga cyane. Tate buriya yakuze nawe ubwe yiyanga. Nta kize na gito cy'ubuzima. Bitewe ngo nuko asa abantu bose rero baramwangaga bamwita ngo ni kare. Buriya Tate urarara afite imyaka 19. Gusa atangiye kuvugana nawe ubonaga atangiye kugira akizere gake. Byibuza yanyuzagamo agaseka. Akaza akakundatira ariko kunyereka ambwira uburyo agukunda. Tate buriya inka ze zose arazigurishije kugira ngo gushimishe nyabo. what Yes. Tate yakoze igishoboka cyose ngo wishime. Nta kintu na kimwe yitayeho. Nubwo yakoze amakosa gusa
gusa nawe warabaye mu buzima bwo yabayemo wamwumva pe. ariko nawe yakoze ibintu bibi cyane cyane kuko nahoraga mubwira ko umunsi wabimenye uzababara cyane. Ke niba yigeze wagakundwa nta muntu wigeze ugukunda nk'uko Tate agukunda. Gusa nawe ndabibona ko yisimbukuje cyane gusa ndabizi ko kumukunda nawe utamukunda kandi nta n'uwakuveba pe. Gusa nanjye mbonye mukundana naguseka. niba ugiye kumbaza nimba ataraza nawe nyine igisubizo cyibwira. Ariko se ubu umuntu yamenya uriya mukobwa ari he koko? Sha ni ukuri nanjye ntabwo mbizi pe. Aho kubura no kuzajya dutama akandi kantu k'akandi karangiye. Ariko se ubu umuntu agiye kurangisha kuri polisi koko Sasha? Oya nawe wintera ubwoba uvuga gutyo. Reka dutegereze turebe. Ahubwo baye reka nkomeze ndagereze ndebe kazi. Ese Imana nitwe bamarayika bohereje hano ku isi kurinda iriya njiji yawe ngo ni Kate? Cause this is too much. Uramukunda ko? Ke, ndashaka kumeza impamvu imwe yonyine ifatika ishobora gutuma umuntu akubura umunsi wose utazi ahantu wagiye kuko mutayibona. siko warakaye cyane Ko narakaye cyane? Uravuze ngo ko narakaye cyane? Ako ke, uzi ukuntu umuntu yakubuza umunsi wose yahangayitse atazi ahantu wagiye none ni kubigira nk'ibintu bisanzwe? Sasha, I'm okay, relax. Basi se umeze neza nta kibazo na kimwe ufite? Oh, my baby's worried about me. I'm okay, Sasha. Really okay. Ke, hari ikintu nshaka kukubwira. Ke, uhishe iki? Nothing. Kandi uri kugihisha mbonye ugihisha. Nta kintu ndi guhisha, Sasha. None se kuki wikanze? Ntabwo Kandi unyikanze. Nyine uraho ntunguye.
harya ke ntujya umbaza ngo nuko kinagira umujama dukundana. Wambwiye ko ikibazo ari njyewe Sasha, waransubije. Yego, reka nongeraho akandi kantu. Ni gute nahereza umuntu umwanya kandi umwanya wanjye wose ari wowe utwara? Uzi ko usigaye ugenda ukamara amasaha 2 ntazantu wagiye, twese tugahangayika. Si ibintu nkorera ngiye bikubayeho ntabwo nabigukorera. Si uko ngiye gukunda kugira umwako. Ke uri kumisha iki? Ntabwo bikureba. So bivuze yuko hari ikintu uri kumisha. Ntabyo mvuze. Okay, basi ndakwinginze. Wumve ko nkwinginze mbikuye ku mutima. Tubabarire basi uduhereze akaruhuko ku kwezi kumwe. Akaruhuko k'iki? Ko guhumeka nta drama zawe turimo, ndakwinginze rwose mbabarira. I can't believe that he said that. What the heck? Oh, unyihangane nta mugato ariko nakunda sinjya nibuka kugura pe. Nese mbwira ahubwo. Abikubwira wabonaga ameze gute? It's kind of hard to tell when he's serious or not. I don't know. And you love him? I think I love him, but I'm not sure yet. Okay. You think you love him, but you don't want to be with him? I don't understand. Me neither. Why? Why did you fall for him in the first place? I don't know, but he's the most innocent guy I've ever seen. He's kind and innocent too. It's like he doesn't know anything going on in the world. And he's always telling the truth. Olga, what you're saying right now is the definition of a good guy. Ngamva ukuri kwe kuntu kwakomeza. Tuvuge ari kuguteretana urugero. Ejo bundi yabajije umuntu ngo ni ibiki abakobwa bakunda. Undi nawe ati indabyo. Arangije arazizana rwose ndishima mbona ko yanyitayeho. Arangije aza kumbwira uko byagenze. Nawe uti ni umuntu wambwiye ko ninguha indabyo uzahita unkunda. Ngaho nyumvira nawe ni ukuri. Mba birasekeje ariko buriya kubaza nta kibazo. Nta kibazo nabyo. Ako basi yanambeshya nkabona ko ari babyitayeho. Erega bazamwigisha Olga niba koko umukunze. Undi munsi nawo tumaze iminsi tumeze neza tuvugana ibintu mbona bisawa. Ati mvuye kurya cyane. What? Ngaho nguko. Too much honesty. Nyamara Olga uwo mucama aragukunda nushaka kubiha amahirwe. Mbiha amahirwe se maze azajya mu bakobwa maze azabimbwe n'icyo ashatse kuvuga. Werega wamubuza niba koko agukunda yabireka. Hanyuma se ikintu cy'uko ahantu hose nzajya mpasanga umukobwa baryamanye nzabimenyera bigenze gute? Trust me, he's been sleeping with every girl in Kigali. Damn. Yeah, damn. And once my girlfriends find out, I'm dead. Okay. Listen, Olga. Ni uzi kubanya n'uriya mujama, ni wowe uzi kuramutse umuhaye amahirwe. Ukamubuza ibyo byose bikubangamiye. Niba yashobora kubireka wamugumaho. Maybe he will change for you if he really loves you. Naho ibyo abakobwa bose baryamanye, focus on the present man. N'ubundi ntabwo wasanga i Kigali umuhungu utarigeze aryamana n'undi mukobwa. Thank you, Leah. You know you're a good friend, right?
Thank you. Ntabwo ibintu nka biriya byakongera kumbaho boss. Ni ukuri kunsanganya inzoga mu ofisi yawe ntabwo byari ibintu bikwiye. ubundi nuko wagize imana buriya akaba ari wowe. Iya wundi buriya ntabwo ari kuba kinkorera. Ni ukuri mwakoze cyane boss kandi abashimiye. Okay. Ubu noneho akazi karagenda nta kibazo. Ya karagenda nta kibazo urebye. Okay. Hanyuma tubaye turetse iby'akazi gatoya. Mu buzima busanzwe ukunda iki? Ni iki kigushimisha muri make? Hari ikibazo se kubaza ikibazo nk'icyo ibintu bisanzwe? Boss nuko nari ntungoye gusa njyewe nkunda kuba ndi kumwe n'inshuti zanjye turi kuganira turi gusangira. Ya, rero nanjye mperi muzareke dusangire. Hari ikibazo kiberimo se nitumaze kumenyerana? Nta kibazo kirimo boss. Turi kumwe na Olga, na Obe, na Sasha. Kubera icyabo bose. Ni ngombwa. Siketse niba untinye. Wow. Ugeze no mu bakozi bawe. Ako gusa ukuntu baba bagufata. Kuva ryari wanywa inzoga? Mwana utangiye guteta n'abari abakobwa ukoresha koko. Asa nta n'isoni ugira kweri. Nta mukobwa naterese sha. Kandi jya ugabanya amagambo aho ujya umenya ko ndi so. Ariko ubundi gusigaye wariharaje kuza hariya. Wanze kuza kunkorera witamo kuba umuhungu wa nyoko. Ubundi uzareba ukora iki? Uziko bari abakobwa utangiye kwinjira ushaka kubasambanya. Nibo bana mo nyine bari basigaye bagufata nk'umuntu w'umugabo. Wakwizera. Batumva ibintu bikuvugaho hanze. Sometimes I wish I had a different. Sometimes I wish I had a different dad. Habaye iki kumamagaye cyane? Bose arashaka kundya. Kandi ubwo wabona ubwo ari wowe wese ubyemera. Okay. Izina nararyubatse ndabyemera pe ariko se. Ubwo ni iki kintu cyatuma utekereza ko nshobora kubyabana na boss unkoresha? I don't know. Because your name is Kate? Meaning what exactly? Okay, I don't have the whole day to explain, but you know what I think.
ahubwo byagenze gute se? ariko nsaba ngo tuzagenda tujye gusangira tuganire, just me and him. Ubwa arambabaje pe. Ukuntu twafataga boss ntabwo nari nzi ko ashobora gutinyuka akavuga ibintu nka biriya. Nanjye ndumiwe ke. Ibaze noneho nanjye nanza uso nzavuga iki? Mwugana arihe? Nzahita mubwira what? Hakuwe ntabwo bareka umuntu ngo abanze yakire n'ibyo ngibyo wisuzanamo n'ibindi. Okay. I don't want to talk about him. Why? Because I don't want to talk about him. Why? Because he dumped me over a letter. Not even a text or face to face. What? Why didn't you tell me? Don't ever say that again, right? Why? Do you want to talk about it? I want you to be honest with me, Olga. I still want to hold it. Okay, what was it? Papa wanjye yigeze gusaba ko mwajya gusangira mwenyine. Subiza Olga. Ibyo bintu bikeho be. Kate yabikubwiye se? Just answer me, Olga. And don't you dare try to lie to me. Ntabyo nsabye. Ntabwo mbeshya. Ntabwo nakubeshya be. I swear, I'm not lying to you. He didn't ask me anything. Okay. Hey, are you okay? Nah. I'm not. My life is fucked up big time because of my dad. Ni ryari uzanyizera ugatangira kumbwira ibijya mbere mu buzima bwawe be? Kuko ikigaragara cyo ubishimira kuza aha ngaha igihe cyose wumva ukeneye kuruhuka. Ariko ntabwo ujya umbwira ikiba cyakubabaje. Because that's not who I am, Leah. You should start trying to work on your trust, Obe. I don't know what we have right now, but it seems like I'm the only one you run to whenever you feel like you want to ease up, relax, and have some peace. I'm sorry, Leah, but it's hard.
And I don't know what's going on with you. Hey, listen, Leah. I like spending time with you, but I think you should let me keep my personal life with me. Okay. Let me ask you this, babe. Oh, God. What am I to you? And be honest. I'm not gonna answer that. No, answer me. Come on, Leah. Wallah, don't make it weird. No, answer me. I'm not gonna answer that. Okay. Ushaka kumva ko Ntiyumva se? Uko mbona umfata? I didn't say that. Leah, don't be like that. We're just having fun. I like what you do to me, you like what I do to you. That's it, so... Oh, wow. So I'm a whore to you. So I'm the thing you come whenever you feel like you want to use on. Your stick... I'm just a toy you play with whenever you want. I didn't say that. Yes, you did. I didn't. Then tell me what the fuck is going on if I'm that little important to you. I'm sorry. Ora Imana bane nawe.